Ko ia tētahi o ngā whakaawe ka para I te ao Waihanga Kiriata, me te ha mō kore anō kia whakanuia a Libby Hakaraia ki tētahi tohu nui I te rānei. Neke atu I te toru tekau tau a Hakaraia e whakapau wera ana, kia putarangi whāwhā atu ngā kōrero mō tātou te Māori ki ngā tōpito katoa o te ao. Aneira a Regan Paranihi. Ohorere katoa tēnei toki o te ao pāpāho ki tēnei honore nui kua utaina ki runga I aia. Ahua whakamā, ki te rero mai tēnei reta mai te kuini. He honore e kia nei e ia ka tohua I tāna titikaha ki te waihanga I ngā kōrero paki o te ao Māori. We've made stories that really show tell the stories, the length and breadth of this country, of Aotearoa. I tīmata ia ki runga reo irirangi, te kaumawhitu ana tau I te wā I para ia I tēnei ara. That was kind of when I was effectively told that I wouldn't make anything of my life because I was a Māori. That was a light bulb moment for me. And I was absolutely determined, that wouldn't define not just me, but my whānau. Mai reira I manahua ia hei ringa tohu, kai hautu anō hoki, mai e tehi o ngā kiriata nui o te ao Māori. We've made entertainment shows, music shows, a lot of documentaries about people seeking their whakapapa or finding their way back home. E iwa tau ki muri I hoki ia ki tōnau kaipō kiotaki, ki reira tīmata ai te whare tapere o Māoriland. Te wāhi I tautapa hoki e ia I te hui ahurei iwi take o Māoriland. Ko ngā hua, ko te aranga aki o te reenga kākaui kōrero hu, e uana ki ngā kaupapa Māori. E ki ana te rerenga kōrero o Māoriland, taria taku moko Māori, ki ngā kiriata o te wā. I nāia nei e aro ana ia ki te hui ahurei o Māoriland katu hei te wā o Matariki. Regan Paranihi, Te Karere.